Hoijak Koktwmani Bisingtwi crime branch ni Kaisa team Khungsa Malkhungno kasumani a Malkhung Bisingo Naitogwi Manjakha 10,000 Bokul Yaba tablet Patimung Ranirbazar fire station Bwskang Koktwma Paithago Patimungo Kwrwngjak Tongnai Khoroknwi drugs Baniya Khlainaino arrest Khlaikha crime branch de Ranirbazar Thanani police. Hano hai fake mungni Baniya Khlainaino romna ni thangai ka hamman mari manka crime branch ni Kaisa team Patimungo TV Koktwmani Bisingtwi sai manka sukangono crime branch ni Thani Kaisa Koktwma Hoijak Tongnai drugs Baniya Khlainaino father hastini simi kabangma marini Yaba tablet to boy hastiwo 5 tongo khane a Koktwma Manjakha Tongnai haikino crime branch ni SI Rajiv Chaudhary ne toidel mumbai Kaisa team Ranirbazar fire station Bwskang naisomoi Tongmani khane abo hai jorawano Khungsa Malkhungno nuguiman ka police te crime branch ni Kaisa team avani yagolona a Malkhungno kasumani crime branch a Malkhung Bisingo Naitogwi Manjakha 10,000 Bokul Yaba tablet abo haikena Patimungo Kwrwngjak Tongnai te Khoroknwi arrest Khlaikha police a Patimungo arrest Khaijaknai nai rogni mong angka Prashantopal te Dilip Tripura arrest Khaijaknai Prashantopal ARDD ni Khoroksa employee khanai saimankha abo haikeno boroni tubuzaka asuk bangma marini Yaba tablet avano te win site to go Naitogwi on Khoroknwi tabok crime branch. Bureau report, Chini Khorang.